Hey, sanibona guys. Ngiyathemba niyaphila. Ngiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle. So, lithi nibuye futhi ndizocacisa ngebhangela bafowethu ama side effect. Because abantu bayabuza ukuthi Simba ingaba ibhangela linama side effect na? So ngicela ukuthi nihlale ke ninethezeke bafowethu nithephe iscreen lapho nikhona. Abangakanifollowishi banifollowisha umuntu ongekanifollowishi nje. So kube njalo nje guys. So abantu abaninzi bayabuza ke ukuthi intoni side effect yebhengela. Okay, ake siqale lana ke. Ibhengela bafowethu xa ni create ibhengela inhloso yami bekukuthi di protect abantu kwizinto zakwa spirit nezinto ezasenyameni. So xa niqala ucreate ibhengela, so kusho ukuthi xa nithi ndikuprotect enyameni ndikuprotect ebuthakathini, ndikuprotecta kwizinto ezimbi ezizokwenzeka kuwe. Uyabona? So inhloso yami xa niqala ibhengela, so nokuthi spiritually ndiyakuprotecta ukuthi uchola ukuthi mhlawumbe masithi nje awukwazi ukulala kunomlingo okhona, uyeva ukuthi uphupha kakubi uyacinezelwa, uyeva ukuthi mhlawumbe ekseni uvuka umanzi. So inhloso yami xa ndiqala ibhengela so ngesizathu nje ngokuhlukahlukana but eza spiritual obona ba zinto za spiritual. Sometimes siyathwasa, inkinga zabantu zininzi ngokuhlukana. Sometimes iyathwasa but into zakho uyabona ukuthi akukhanyi. So bekuyinhloso yokwenza ibhengela. Xa ndiqala ukulenza, so mendiqala ukwenza ibhengela ke bafowethu kwaba nento ukuthi kwaba nento ukuthi abantu kusho ukuthi abantu bathethe ngokuthi ibhengela, abanye bathethe ukuthi hayi Simba ibhengela liyakunikeza imali, hayi Simba ibhengela liyakuwinisa ko casino. Cha bafowethu, ngifuna nje ukuzoba honest ngoba nje sizokhuluma ngebhengela kwamanje. Akuza ukuthi mawufaka ibhengela uyawina eCasino, kusuke kuyinhlanhla engqamene eqondene nawe. Uyabona? Ibhengela lingakulekelela mhlawumbe ifidlozi lakho belithe lizokunikeza iCasino ukuthi wena uzowina iCasino. Uyabona? Bakhona abantu abaphuphayo izinto zabo zenzeke. Uyabona? Kusuke nje kuyinhlanhla yakho eqondene nawe. So intoni into Simba ongayinikeza abantu into yemali? Okokuqala nje ndinayo ilento uhlanga lemali. Uhlanga lemali kuSimba, ingcabo zemali. Ingcabo zemali kuSimba nje ngulento ngu 7,000 nje kuphela.
mawusuka usithi wena ufuna ukuba nenhlanhla eyemali ngu-7,000, kube khona ke nensebenzo ke xa ngabe usuke nyani sewufuna ukukhuphukela kwenye level, but the more ukhuphuka nawe kude more usazi ukuthi kumele ukuthi ubhatale. Uyabona, ungaqala nje kwi-entry level pha ku-7,000 ngoba khonapho ndisuke ndikugarantisa ngendaba yemali and usuke imali yakho izobuya. So ukuthi ibuya njani asenze into eyi-1 ke emhlabeni. So besabuza abantu ukuthi zintoni side effect ezebhengela. Zokhuluma nje ngayo ngifuna icacisa. So abantu ke bafowethu ndiye ndalenza ibhangela kulonyaka ophelileyo, beza abantu ngengxaki ezihlukahlukeneyo ukuthi Simba mina bandithakatha senibabonile kusukela uba ndifake ibhangela, sendimbonile ubani ukuthi uyanithakatha kudala ndimsola, omnye azasho ukuthi ngumthakathi owaziwayo. Uyayibona ne? So xa siliqala ke ibhangela bekurafu. Ndiyakhumbula ndathola icustomer bebenginumber 3 walapha eRandfontein, ucustomer wami number 3. Kwaba nje ngosisi ababini, kwabe sekuba ngubhuti oyi-1. Hayi zebemshaya ke lo bhuti lona. Ngumfo kaMahlinza lo. Abantu abaninzi kungcono ukuthi kwi-social media elogama kalisebenzisi. So bebemshaya lo bhuti lona ngawo ukuthi kwayinto benibalisela zona nje bezinzima kakhulu. So ndathi kuya xa siqala ndathi andifuna ukuprofetha, andifuna ukukuhlolela, ndifuna nje kuphela ukunikeza ibhengela. So kwahamba bathi bamshaya ngenye imini. Kusho ukuthi xa bethi bamshaya bathi bagqiba ngempilo yakhe bambulala. Kanti ibhengela lizomlwela ukuthi lento le abayithumela kuyo ifika ibounce ibuyele back. So ithe xa ibuyela back lo muntu wesithathu, ithe xa ibounce ibuyela back lento le abayithumele kuye, kwacaca ukuthi lo mthakathi lo nibhekene naye ustrong. Yahamba yoshaya umntanakhe, washona nje same time umntanakhe, same time. Vele nje bamgwaza nje isiphithiphithi nje. Ndathi yabona okwakufa kuyabokuphupha bowuboniswa. Uyabona ke lo mthakathi nangu, hayi naye wabona. So hayi ndayiqhuba into ebhengela ndathi no bafowethu kumele ukuthi ndininikeza, because mina ndilinikeza ibhangela inhloso yami beyikuprotect abantu nokubonisa amandla kaSimba. Uyabona? So unumber 1 nina ngenithethe kakhulu, uyazi lo sisi lona, kusho ukuthi bekuthwetyulwe umamakhe. Ndafike ndamtshela nje naye bekuthwetyulwe umamakhe, ingakho bese ebengakwazi ukumphupha. For 2 years umamakhe engakwazi ukumphupha. So after ethathe ibhangela, esazolanda ibhangela kum, after ephuma lapha ekhaya, benilapha eKrugersdorp ngoko, wantshela athi Simba izolo niphuphe umamami esithi kwakuyinto nje kuye njeyo nje lithathwa ndifuna nje just ukuthi likwazi ukuniprotect. Ndikhuluma ngebhengela likabani? ElikaSimba. Ibhengela vele linama energy ezisazi ukuthi copper iyona nto etransforma ntoni, etransporter umbane. Uyabona ne? Linama energy walo. But mna ndifike ndafaka ama-energy a-extra. Ama-energy ukuthi ukwazi ukuthi uprotecteke. Ama-energy ukuthi inhlanhla yakho ikwazi ukuthi ivuleke. Ama-energy ukuthi ukwazi ukubona izitha zakho, ukwazi ukubona izinto ezisazokwenzeka, i-past, i-present, i-future. Eyo bekuyinhloso yami ne-energy endizifakileyo.
So kwibhengela ke bafowethu ke into eyenzakalayo baqhubeka ubufakazi. Nikhuluma mna maybe nge-first 1 week or 2 weeks, into ezenzakele nge-first 1 week or 2 week, uyabona, because lavunywa njengabantu bazokhumbula abantu xa introduce ukuthi almost 37 ndano WhatsApp abaninzi that day. I-37 yayincane kakhulu ngelanga eli-1 xa introduce into yebhengela, because lithathe isikhathi eside ngithathe isikhathi eside kakhulu ndinganikeza abantu izinto. Sawubona babumncube, sawubona khehla lami, uyasho ukuthi good evening. So ibhengela lahamba bafowethu lafikela kwi-height ezinye eziphezulu kakhulu, kwi-height ezinye ezi-very serious, because abantu ezebeqala ukufika njengoba niqale ngo-October, from uNovember bekuza abantu abanenkinga serious. November, December hayi ninikezile i-challenge bafowethu, futhi ndathi challenge accepted. So khumbula kahle ukuthi kwango-October xa iyophela kwafika omnye ubhuti owalapha eKagiso ngumntanami. Xa ifika naye eziyamshaya, but ubufakazi bakhe bona yena bukhona. Uzobona kunamabhengela amaninzi, andazi noba seplastikini eli-1 khona la kuma-video wami. Hayi xa ifika nyani ufika uyakhala. Ndamnikeza nje ikhopha nje, ndathi thatha naye ikhopha, ndathi thatha nansi ikhopha, wayithatha ikhopha. So ingakho niva obabufakazi seniyabazi kobo la khona shoyo ukuthi kwi-accident kwaphansi kwaphela abantu bonke etekisini, but ngelakhi babakhona abasindayo, but udriver naye washona because behleli kwi-front no driver. Kanti bazothi xa becabanga ukuthi abantu yi-mistake, ndabe sendibuya ngomntanami walapha eZola eSoweto, ngusisi nje, but ngumntanami eDlozini. Kanti izophinde futhi lento beyenzeke kubhuti lo owalapha eKagiso izokwenzeka kulo waseZola, because abantu banenkinga bafowethu. Na wathola enye accident la khona ke abantu abasevenini bebeyi7 bashona bonke, waphuma engenaso nescratch, waphuma eright. Uyothi sibalisa amaphupha ndikhuluma ngabantu abasegroupini eyi1, ndikhuluma ngabantu abasebenzisa ibhengela elikaSimba. Le khopha leni ibona la, even ezikhopha zincinci ufikela abantu bethi hayi mina ndifuna ikhopha enkulu, ndifuna ikhopha enkulu. Ikhopha bafowethu kuyenzeka le khopha le iphela fast, le niyibona la iphela so fast. Ingakho isikhathi esininzi mawuthi ufuna ibhengela, ngoba uzonitshela ukuthi mina Simba ndifuna ibhengela la, uninikeza 110 rand. 110 ubhatala amalanga amangaphi epepe isikhathi esiningi kakhulu moyi1, kuba ngcono moyi1. So once nabayi 3-5 ndizonibhatala, ngizokhipha 60 rand mina, 60 rand, because i-traffic you understand sometimes. So ikhopha le encinci isebenza ngokufana nale, akunamehluko kwikhopha encinci nale khopha niyibona la escreenini, lisebenza ngokufana. It's just umahluko kuwe wena mhlawumbe usukuthi uhalele eya, mina xa nifika pha eya uyifunayo ayikho, uyabona, kukhona le incinci. Kanti nawe unifaka kwi-rush ngapho ukuthi ufuna ikhopha yakho. So isebenza ngokufana nje bafethu. Mawuthole ikhopha ungathi hayi incane vele le, amandla ayo mancinci, amandla ayo makhulu kabi. So ubufakazi buninzi kakhulu bafowethu, ndingabala kuze kushona ilanga. Even abantwana bami bangaze bakhala egroupini ukuthi awu Simba waye ungasabalanga obami ubufakazi buninzi. Abanye beza ngamafa, thola ukuthi kuyaliwa nje efamilini ngendaba yamafa, bafike bawine.
The only problem ngoSimba, you will win. That's the problem ngoSimba. Because funeke empilweni mawenza izinto, wenze izinto ngokwenyani. Ukukholwa kwabantu kuncinci bafowethu. Ukukholwa kwabantu kuncinci. Ngoba umuntu angathi mejonga ikhopha, ukukholwa kwakhe kube njani? Kwehle, kufinyezeke. Kanti funeka ukholwe. Ispirit sifuna ukuthi ukholwe. Ngoba ispirit singumoya, uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu funeka umkholwe ungamazi. Kula khona uqala khona ukumshukumisa uNkulunkulu. Umkholwe uNkulunkulu ukuthi ukhona ungamazi. Ingakho nani endenza ukuthi ndinikeze izinto ezincinci njengekhopha ukuthi awuthi ndikunikeze ikhopha sitheste ntoni? Sitheste ukholo lwakho. And the more uya umkholo uNkulunkulu nayo uyakhuphula. So uyashutapha uthi imalini liyasebenza. Cabanga ukuthi liyasebenza. Uyandiva ukuthi mina nithetha ngebhange elisebenzayo tha. So ibhengela abafowethu dinobufakazi obuninzi. Ingakho ndiye ndithi khawuze groupini. Ungaloko nje wafuna into zamahala ezamali. Yabona obuni lokho ndibikhipha lokho ndibitsweba nje kancinci. After ndibudedele lokho ndikhipha nje into encinci. After ndinidedele. Dinobufakazi la obu very very serious. Obenza ukuthi even noba ingathi igroup ithi yanyakaza ikhumbule ukuthi cha eyanto ndayiva and uSimba mina ndike ndafakaza uSimba zange angifonele. That's the first reason ukuthi uSimba angahambe efonela abantu. That's the first reason. Tha ungena mase ukhiphe 1510 rand. Njengoba sithi ndifake emkhulu egroupini esinikeza inamba, ungena mase ukhiphe 1510 rand. Kwasho abantu abasegroupini bathi ndinganifaki. Ndandifuna ukunifaka mina. Bathi abantu abasegroupini ndinganifaki ningena bhengela. Because of sike saface ama challenge ndibatshele egroupini into esazokwenzeka. Ingakho ndithi kulonyaka lona siyakhuphuka. Ingakho ndisisho ndithi kulonyaka lo ka2025 thina siyakhuphuka ngenkani. Yabona into ngithanda ukuthi nalo berelaxile. Ethi hayi kusazolunga. Bayakwazi ukufona manje. Bayakwazi ukufona ngoba kunyaka ethu lo. Kunyaka ethu lo uNkulunkulu wayiconfirm ondo yawathi lo ngunyaka wethu thina abantu bebhange. Ukuthi kuhlangene njani along the way andazi. But ungarelax. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu yokunethisela imana eyona mana ukuthi vuka uzithathe uNkulunkulu nawe. Xa ubona engathi into zakho zihamba kancane ndikhona njengoSimba. Xa nisebenza abantu ngamanzi uyakhanyisa nje kuphela. Manje kusebenza nje ngamanzi isikhathi esiningi uyakhanyisa. Mawufuna amanzi ukuthi nifuna ukuthatha amanzi Simba into zami zivalekile uyakhanyisa nje kuphela noba kungamalini. Usuku unikelela idlozi lakho unikelela amadlozi wakho. Ndiyendathanda nomama oye wafika namhlanje ufike nje washiya imali wathatha amanzi ngo25 liter wahamba. Ndathi lo mama uyofakaza ngalamanzi la ndathi mama anifuni ukuthi nibe ndithi ndikunikeza umthi. Yabo. Because abantu imost enibanikeza amanzi babuya bathethe inyani. Abantu abasuke benezitha nyani. Ngoba lento le iphinde ihambe ngokuthi nawe izitha zakho zikuhlasela kangakanani. Uma ngaba zithula izitha zakho kusathulekile phela angeke kuloko uyahlaselwa njalo uyahlaselwa. Unless xa uza kumna xa uza kumsuke understand ukuthi eyona nto ekuthindileyo
uthindwe intoni, uthindwe ile kokuhlaselwa okubhekene nako. Lithi iBhayibheli Isaiah 59 lithi isono sithintela insebenzo kaNkulunkulu. Yabo. So ihamba nje kanjalo indaba yebhengela. So babuze ke abantu ukuthi Simba intoni ama side effect awebhengela. So bafethu mina ngingabala kuze kubaba umlomo andifuna ukuniqhatha. Ngingabala uzulale meningathi nithetha nje ngoba ufakazi bebhengela. Ngingabala uzuhone. Benifuna nje ukuniprovela mina ngamandleni nawo ndinguSimba ukuthi ahamba afike kweliphi izinga afike enzene. Oyozayibona ibhengela ngenye imini, I'm telling you, very powerful that person. Very, very powerful. Unless uze wazoyithatha pha kum. Xa ize wazothatha amandla webhengela, uze wazowathatha pha kum. Yabona. So before siya kuma side effect, into endiyithanda kakhulu ngebhengela, no matter ungaba yi-leader emsebenzini, ungaba yi-leader ecaweni, kuthiwe mhlawumbe ungubishop, uyayisebenzisa, ungumpostoli, ungumvangeli, ungumhlabeleli, uyayisebenzisa nje ibhengela. Ibhengela into eqondene nedlozi likaSimba nedlozi lakho. Idlozi lakho libona njani ukuthi unedlozi? Qala ubheke pha kwisename ukuthi no matter ungaye oversee usebenzisa yona lesename yakho. No matter ungajika uthi uve uRamaphosa esithi idlozi alikho, usebenzisa yona yasename yamadlozi wakho. Ingakho ethi uNkulunkulu ndinguNkulunkulu Isakhe, ndinguNkulunkulu okhokho bakho. Yabo. So ibhengela nje lisebenza nje kanjalo. So kusho ukuthi mawusebenzisa ibhengela angeke kuthiwa wena unespirit mhlambi ispirit esithile singalunganga. Yabo. So khani ndiphe nje second nje bafowethu. Konje khiwe ngapha yana. Okay. Hayi icema ngesonga. Yeah, siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga kakhulu. Sachaza nje ngebhengela. Sisachaza nje ngebhengela kusuke kwaba nento enibhidisayo. Encane nje nifuna ukuxolisa for yona. So indaba kakhulu isekuma side effect webhengela. Nisho ukuthi ivoice yami ifayivakali kahle bafowethu. Nisho nje. So ezinsisho guys nsithi ubufakazi boninzi ndisho nase groupini abuphelelanga. Like into endiyithanda ngomuntu umuntu yabona sometimes enye into akhona abantu abapost izinto egroupini bathethe ukuthi hayi mina lindenzele kanje ibhengela. Ukhona omnye othumele ecala nathi no kumele ukuthi ndisho le. So yazi bafowethu into yathethwa ngabantu abaninzi eyo ndisuka isebenza. Into yabonwa ngabantu abaninzi bayincoma eyo ndisuke kuyinto yokunconywa. Akunakuthi kungahlangana
abantu abaninzi bancome into kanti bancoma into engekhoyo. Yabo, ingakho mina ndingashaykhwa ngamanzi amancinci. Uthola ukuthi ngabantu abathunyelwayo ngokuhlukahlukana. Anishaykheki mina. Anishaykheki futhi anifuni umuntu nje egroupini nje umuntu ozoba weak. Kunyaka wethu lo. Kunyaka wethu. So kunjalo nje bafowethu kuningi kuningi but ke masikhuluma ngama side effect ibhangela bafowethu ndifuna nje ukunitshela iqiniso mina. Yabona ibhengela isikhathi esiningi ningasho nje u90% or u90%. U90% ibhangela xa ngaba lithule. Uthola ukuthi sometimes azange nje lasebenza kuwe at all. Kwesinye isikhathi xa ngaba lingasebenzi kuwe ubone ngathi lithule is because of kwesinye isikhathi esiningi esendithi singu90%. Xa usuke uhamba umixa wena uhamba ufuna ungena zonke izigodlo ezi ucreate ubufamily ucreate irelationship kunezigodlo ezakhe ngefoundation yotikoloshe wena uhlangani nazo because mina ndinguSimba andihlangani notikoloshe. Kunezigodlo ezakhe ngemikhovu mina ndinguSimba andihlangani nemikhovu omantindana. No matter bangathi izinto ezikhona izinto ezingekhoyo mina I know what I know. I don't know into endiyivileyo nje kuphela ndazi into mina nokuyibona. Yabo? So awuthi xa kuthiwa inyanga uyogijima zonke ezinyanga. Kuthiwe ngabathandazi uyogijima zonke bonke abathandazi. Kuthiwe ngumprofeti uyogijima bonke abaprofeti. Ingakho kunabantu abakwazi ukuexpose ukuthi kunabaprofeti abaya koGhana. Ingakho kunabantu abakwazi ukuexpose ukuthi kunabaprofeti abenza kanje abenza kanje. So mawuliphixi izwe ibhangela livele lisuke lithule because unjani uliphixi. Kanti wena if ustika kwibhengela lakho yabo ubheka nje kwibhengela lakho I'm telling you izinto ziyenzeka. Yabo ngezinye zezinto ezokuthi abantu baziqaphele lezo. Akuthiwa xa kuthiwa kunenyanga phaya eyenza ukuthi imali igcwala ibhank nawe sowukhonapho makuthiwa usebenzisa ibhengela. Kakhulu kufuneka ube ngumuntu othandazayo. Khonza ukuthandaza, khonza ukuthanda uNkulunkulu. Khonza ukuthi noma mhlambi ungumuntu oyinyanga sebenzisa imithi eclean isikhathi esiningi ngoba ungcolisa idlozi lakho ungcolisa nebhengela. Kusasa ibhangela lobe lisebenza kuwe ngenye indlela. Inamba zami zizi zikhona kwibhayo uthi how can I get ibhangle bawo. Inamba zami zikhona kwibhayo thinda izibhale nalapha ezantsi. Yabo ibhengela khonza ukusondela kuNkulunkulu. Mthande nje uNkulunkulu mawusebenzisa ibhengela. Umthande nje uNkulunkulu ungadlali. Umthande ubone ukuthi uNkulunkulu kwesinye isikhathi awumkholwa okanye bongamkholwa or whatsoever but mthanda uNkulunkulu mawusebenzisa ibhengela. Ngoba ibhengela into ebhekene namadlozi wakho into kaNkulunkulu. So uma ngabe evaliwe amadlozi wakho kula khona ndikunikeza ibhengela ndithi sebenzisa ibhengela. Not wonke amadlozi wakho avaliwe.
likhona lelizophakama lithini lithi hayi angenivume. Yabo, ngoba phela ukhumbula ukuthi nakuMoses xa bephuma eGibhithe bajikelana abantwana bakwaIsrayeli. You understand? So kuye kube into enjalo. Athulele siyabingelela. So u10% njengoba sendikubalile u90%. U10% uba sedlozini because idlozi lazi yonke into. Kakhulu impilo yomuntu iphethwe nje lidlozi, but impilo yomuntu ibhilonga kuNkulunkulu. Idlozi nje liyathunywa ukuthi ambogqithisa imessage kanje manje yenza kanje. We understand ane? So not wonke umuntu ukuthi wonke umuntu uNkulunkulu ukhuluma kuye, noma mhlambi wonke umuntu uNkulunkulu uyaziveza kuye. Hayi ukuthi wonke umuntu uNkulunkulu uyaziveza kuye noma mhlambi ukhuluma kuye. Yabo. So inamba yami nansi yapha abafowethu. So izinto zinjalo ke guys. Njengoba ndisisho. So benike ndakhuluma ndathi ndifuna ukwenza especially la kuMashi. Abantu abaninzi balifuna ibhengela abafowethu ngamandla. Abantu nje abaninzi balifuna ibhengela guys. So ndathi no ithi ndenze special bafowethu esikaMashi ukuthi at least abantu bakwazi ukufikelela kwibhengela. Yabona? So bakhona nje nabantu endiye ndakhulumisana nabo kwasecaleni. So hayi basho futhi nabo ukuthi no Simba iprice kanje ingaba right. Uyabona ne? So ibhengela bafowethu because kunabantu ababhadala kancane divulele on Lumashi mawuzohola ngoApril liyakhuphuka libiyela ku1.5. Inhloso yami ukuthi ibhengela lifikelele ku everyone, but not everyone uzoba nalo. But inhloso yami ukuthi lifikelele ku everyone, but akusho ukuthi everyone sezoba nebhengela. Uyabona? So into endiyithanda kakhulu ngebhengela, sisebenzisa umthandazo, sisebenzisela uNkulunkulu, isayida usebenzisa imithi yakho, isayida usebenzisa amanzi. But kakhulu nje sikhonze uNkulunkulu kakhulu la kwibhengela. Lisondeza kakhulu kuNkulunkulu. So yabona bafowethu, if umna kwelami side ukuthi ucreate kwami ibhengela first andilicreate ngegameni lescash ukuthi uSimba ufuneka create ukulutha abantu, andilicreate ngakwelo gama because into endiyithandayo mina into ezothi yabona Simba ndiphila ndasizwa nguwe endaweni ethile. Simba uyabona ndinento ethile ndasizwa nguwe. Simba uyabona ndiphilile ndasizwa nguwe. Ndanigula mendiza kuwe, but ibheka namhlanje ukuthi ndiphile njani. So inhloso yantoni? Inhloso yebhengela. Yabona? So kusho ukuthi ibhengela bafowethu ispecial enzosenza for lo Mashi lona because ifune end of March abantu abazokwazi ukuthi bathathe ibhengela ngespecial. Ispecial enzosenza nje bafowethu kuzoba nje exactly 1200 ispecial enzosenza. So siso ke special enzosenza ke guys because abantu bayaciciyela bafowethu 1.5 hayi abantu bayaciciyela, abantu bayaciciyela. Kusenomuntu nangoku ngoJanuary
owayibhatala 1.5 omnye ngoDisemba owayibhatala 1.5 nanamhlanje usaloku ekhiphile so ingakho ndithi ndenza especially for this month kahle kahle ibhangela bekufanele ukuthi liyakhuphuka uyabona not ukuthi kwehla amandla ungahambe umamela izitori ube sowucabanga ukuthi la kwibhengela kwehla amandla inhloso yami ukuthi isifiso phofu ngisho ukuthi benifisa ukuthi wonke umuntu athole ibhengela but okwangeke kwenzeke ayingomoya lo abesethu uMasibeko athi ngicela ukubuza lenzani ibhengela okay mama uSibeko ibhengela bese ngilichazile ngizocela ukuthi ulande ilento le video lenzoyiposta cause kubalekile kakhulu ukuthi ndiyiposte because abantu bofunda izinto ezininzi ngebhangela bofunda izinto ezininzi lele bekumele ukuthi ibhengela liyakhuphuka khehla lami cause yabona ngoku iproblem enkulu i-challenge engisenayo ndiyabona nje abantu begcwele ukudlala omnye afuna ukuzihida egroupini i-challenge yabona kwangoku ukuthi lento lena isaqala isakhuphuka inkinga we understand so after June sisazokhuphuka ngenye level thina abantu bebhengela bafowethu sisazokhuphuka ngenye level sisazokhuphuka nje ngenye level ayindaba okudlala so after June kakhulu because kula khona enzobe ndibusy ngicabanga ukuthi mfune ithi mayithi June into ezininzi ezendithi ndiyazenza nje zibe seziphelile ngezami you understand kubalekile bafethu ukuziphowerisha nawe understand kubalekile ukuziphowerisha nje mo especially mo leader ungabi leader ehlupheka ukuthi bazalwane ngicela imali yokuya etown mani ngicela imali yomgubu ungabi leader njalo ufune kumntasho ukuthi yabona uSimba that's my favorite yabona uSimba that's my role model uSimba decent dad kula uSimba aloku ethandaza ukuthi uNkulunkulu ndifuna ukuya but andifuna ukuya ndiyi-1 nabanye abaninzi so ndijabula kakhulu mina bafowethu into ezenzakalayo guys no matter kungathi imoto ohamba ngayo sisikweleti bafowethu ninibonisa imoto ezinhle egroupini and abantu abafika xa befika ndibabona ukuthi bahamba imoto ezigekelayo abanye ndibona ukuthi omnye ndingaze ndiyiphushe nje imoto yakho nanze ndiyongena edrobheni ndiyiphusha but umuntu umbona ukuthi manje sihamba ngemoto ezibonakalayo and I just love that mentality yokuthi abantu bafuna ukukhula abanye egroupini yabo utheme nibalisele omnye umntana amathi Simba mina senikhathele ngozimoto sendikwi stage la khona nifuna ukuthi ndithenga ama properties and invest more so that I can get early retirement yabo so wanikhumbuza ukuthi konje nami ndanisisho nisithi kwelami iside ndingoSimba bendihlulakala ukwenza into ezininzi ndisebenza but ngenxa yokuthi ndangena kwibusiness ngenxa yokuthi uNkulunkulu waninikeza esiphiwo esi kuyaphileka thatha lento kuyaphileka ayinabungozi basho njalo so inkinga ngokuyababhebha abanye so izinto zinjalo so bafowethu ibhangela you just respect ibhengela that's it or respect ibhengela because the time you respect ibhengela or respect amadlozi wakho or respect uNkulunkulu or respect ispirit kusho ukuthi umoya obona yonke into othi xa ufuna ukwazi ukukutshela ukwazi ukukuvikela abantu baye bavikeleke egroupini zenzeka izinto egroupini abantu baziva so ibhangela liya protect not lamabhangela abawathengayo yabona laba wathengayo umntambo
Niyanhlekisa. Omnye waze wangitshela wathi Simba, and bamvumela abantu abaninzi, wathi ndiyolithenga manje Simba and lami ndizolenza xa niqeda ukulenza ndilifake. After few andazi basikhathi singakanani wabuya sesisho ukuthi hayi Simba lento yamayisebenzi le, elakho lisebenza njani. Yabo abantu abofikela sometimes ba invite la ko live ukuthi abe igesi. So ibhengela liyasetshenzwa bafowethu. Undiva ndithi number 1 is because of akunamuntu onganishallenge ngebhengela mina. Kune group ochola ukuthi bayiskeshile into yakhona. Umuntu ukhula ngendlela zakhe, uya understand, kwelside lika spirit into ningayisho. But one thing engingayifuniyo mina ndinguSimba, amanga ndiwafuni. Ndiyawazonda amanga. Uyabona? So cause amanga akwenza ukuthi nomulele ubuthonga behli kahle sometimes. Isikhathi esiningi into ephoxa ngamanga awubi safe uma uphakathi kwabantu. You understand? Ingakho anifuni mina ukufikela kwi-stage zama bodyguard ukuthi ndihleli nje kunamadoda anqunga apha emzini nami. Anifuni kanjalo. Ndithuma namadoda amadala ongathi ngithuma abantwana. Anifuni kanjalo. Funeka xa kuhlela ama bodyguard la kube behleli e-training center yami. Ngoba vele mos isikolo se-security sikhona. Ngoba vele icompany security ndinayo. So ebeningakabi nayo zizwe zama VIP protection. You understand? So kuba izinto ezinjalo. Mina nje ndiyinyanga esimple nje bafowethu. Umprofeti osimple. Mina aninaxesha lokuthi ndiyagadwa mina. Ngoba ongadileyo nguNkulunkulu. Simple. Mina ngigadwe nguNkulunkulu mina bafowethu. Ngoba ngenye yezinto egcina ikufaka under pressure because kunabantu ubabhadalayo. We understand? Ekumele ukuthi every month ubakhokhele and you get tired let's say ngemali ye business. You get tired ugcina ufocus ebunyangeni soxoka sikhula ngokuhlukahlukana but at the end sonke siyakhula. Ofuna ukukhula uyakhula. Ngono nje libeke ibelula. Khona izovakala emntwini esekhulile. So bafowethu anijahanga ndithe chu njengonyawo lonwabu but konke nikwenzayo ndiyakugaranta isiwasho sami sidilikile bafowethu. Isiwasho sikhona sisahlela ku300 isiwasho. Kunento abantu abangayi-understandiyo bafowethu. Insebenzo ndingasebenzisa isiwasho. Ndingasisebenzisa isiwasho ukhona na but insebenzo uchola ukuthi high is because of insebenzo kaSimba. Osifaka isandla uphume singaphathanga. Yabo, that's the reason ukuthi insebenzo kaSimba sometimes uzothi xa nisithi i8000 ubese usithi wena iyadura insebenzo kaSimba engu8000. Do you know ukuthi mina kwinsebenzo ukhona ukuthi uya ekhasini kusasa, not even next week, not even next month. Uya kusasa okukusayo. Icase ndiyiqede nya. Ibi very serious icase yakhona kune evidence. Insebenzo kaSimba. Ingakho mina ndishona kwi-promotion ndistakisa yonke into. I-promotion xa nithe uzoyithola usuku uzoyithola. Noba bangakwenzela iyelenqe lingakanani bathi abafuni ukuthi wena uthole i-promotion usuku uzoyithola. That's how powerful uSimba angakhona. Anikhulumi mina la ngokudlala. Anikhulumi nje ngezinto ezincinci. Anikhulumi nje ngezinto ezincane. So umuntu momsebenza ngo8000 okhiphane. Hey ebafowethu anime kancane. So abese sithi uDudu ngisize ngithole umsebenzi. Mawufuna ukuthola umsebenzi Dudu, yatholakala nje Carltonville.
Ndiyatholakala nje eCarltonville nje mawufuna ukuthola umsebenzi. Khumbula nje early January umntanami uyasho ukuthi ebesebenzisa ibhange la ngapha eKZN. Uthi Simba beningazi nokuthi ndenzeni la kuJanuary bekubheda mina ngizothenga ibhange la ngoDisemba kulonyaka ophelileyo. Uthi meqhubeka athi yazi Simba ndithena uthi mayibatshele egroupini uthi uthe bekusemthandazweni futhi wa Friday uthi uthe ese training center eqeda ukubhala nje ethola izitifiketi zakhe uthi akwafika ibhuno out of nowhere lathi ndifuna abantu ngoku. Yayibona inhlanhla engaka lathi ndifuna abantu ngoku. Uyasebenza kumanje. Uyasebenza sikhuluma nje kumanje. Khuluma ngento kaJanuary. Xa nisithi mina 2025 kunyaka wethu bheka ama-investors endandithetha ngawo kwi-ANC ukuthi bawafuna njani ama-investors. Abantu baziphikisa iziprofeto zikaSimba bhekana ukuthi kwenzakalani. Bafowethu yabona njengoba nje ningafuni ukunivuma niyazidelayisa nje guys. Niyazidelayisa. Yes, i-full price yebhengela is 1510 ezizi. 1510 rand. Yabo. Because xa bekuphika vele bafowethu kumele ukuthi kwesinye isikhathi ubabonise ukuthi ungubani. Xa bephinda bephika uphinde futhi uthi yazi intoni awukubashayise ngomoya kancinci bake bathi ukuzibuyisa. Ngoba bephikisa kungenzeka ukuthi imistake ikum okanye kubo. Nongavumi uyozavume ngenye mina asho ukuthi hayi Simba uyinkunzi mfana kithi mina sendikubonile. Isizwe singanaba prophet sifana nje nesizwe esifileyo. Uma bengekho aba prophet saze sosizwe eso sifana nje nesifileyo. Athulele silaphe dokotela uthini silapha dokotela ithini ingoba sikuvuma kudala. Uthi silapha dokotela ingoba sikuvuma kudala. Okay ndiyakuvalele kuyavakala. Yeah. So siyabonga kakhulu lapho lele siyabonga kakhulu kwande khehla lami. Izinto zinjalo bafowethu. Ibhangela ndizoyenza 1002 senzovala nje ulive. Ibhangela ndizoyenza 1002 mesiqeda sona special enzobe ndinaso for this month. But ukuthi kushaya uDisemba abantu bami bebhengela anifuna ukuniqhatha bafowethu sobe sikhuphuke kakhulu. It's because of okwamanje uSimba usebhizanyana. But isiloko sisondela wena nje umsebenzi wakho ufaka inzipho la ukhona and ufaka inzipho ungayeki futhi uqine na kwibhengela ulidefend ibhangela. Uyabona ukulidefenda ukwenzani kukulirespect. Uyazi ukuthi mawuye emathuneni shiya ibhengela. Xa bekuthakatha bangenza izonto bazenza faka ibhengela. Ibhangela into ukuthi automatic liyazilwela. Andikabi nayo i-loss of life la kwibhengela. Kukhona abantu abaze begula bafowethu. Umuntu umzimba ukuhlaza. Ndaniqala ukubona into enje mina ukuthi umzimba uyakwazi ukujika ube navy. Yabo. Umzimba uyakwazi ukujika ube navy. Umuntu ephila isilonda siphuma impethu. I'm telling you ngezinto ezikhona. I'm not joking. Namhlanje abantu bakhona bayaphila. Dabatshela besafika kungenathemba. Bethi Simba kudala sihamba ndisho i-professional zodokotela thina ama-GP ama-specialist ama-what akulungi. Ndifika umuntu ndimsebenze ndithi hamba. Kakhulu abagulayo nje ndiye ndimsebenze futhi namahala umuntu ndithi khanyisa ngento khanyisa ngayo. Yabo. Omnye agcina decide ukuthi hayi apho uzothenga ibhengela because inhloso yami nesifiso sami ukuthi abantu baphile. Yabona indlebe zami ziyavaleka. So bafowethu izinto zinjalo. Izinto zinjalo nifuna ukubonga kakhulu.
uNkulunkulu anibusisa apha emakhaya. Side effect ayikho kwibhengela. Ibhengela akusosithwalo bafowethu. Into edlozi, into kaNkulunkulu. uNkulunkulu kunabantu abadalileyo ukuthi lo uNkulunkulu anikaze ndambona mina. Ndinitshele nje nibe honest, but uNkulunkulu ndiyamazi mefikile. uNkulunkulu ndiyamva xa ethetha. Yabona, njengoba eze kum wazokhuluma ngesikhathi sika Enigma, wayegcine ndimncinci ukukhuluma kum. Wagcina ndimncane. Khonapho wayekhuluma ngamafu lapho. Wayekhuluma ngamafu. Wawungeke uresiste that time, awungeke uresiste cha kwami. Ndandiyifire pha bafowethu. Ndandiyilento ningayazi ba ngathi cause andithi khona omnye kwathiwa idragon eno 300 volt 3000 volt. Ndandiyile dragon engaphezulu kwe 3 million volt straight. So ndandiyifire bafowethu khonapho la, ndandiyifire like serious. Kula khona yabona xa ifoundation kusho ukuthi ukuqala, singasho ukuthi isistep sokuqala kula khona ndaqala khona ukuzibona ukuthi sendiyinkinga nyane, futhi abantu khonapho kula khona kwaphuma igama lokuthi ngumprofeti, because lento leyo ukuthi into ndiyithethe yenzeke ndiqale ndimncinci problem yami. And the more ndikhula, the more ndi-understand, and the more ndi-understand, the more ndiba more dangerous. Yabona the way ngakhona, hey bafowethu nina ningamangala nina, nisazobona anikaboni nisadlala. It's just okwangoku sisaqala bafowethu. Sisikhathi sami sisikhathi sethu 21st century la. Yabo, ufuneka uhambeni kwesikhathi ukuthi kwakunamaqhawe afana noSimba. Yeah, kula siya khona ngenkani. No matter indlela kungathiwa sizojikeleza 7 years, no matter kungathiwa sojikeleza many years, but kuyoshiwo ukuthi akhona indoda wakuthiwa nguSimba. Yabo, because uNkulunkulu akamlahla umuntu wakhe. Khohlwa oSamsoni bathengisa ngepower zabo, oSamsoni benza zonke lemikhubo ongayicinga, kodwa uNkulunkulu azangajika athi wena Samsoni nizokubhekisa ngabantu. Ukuze uNkulunkulu abe special, azangathi nizokubhekisa ngabantu, ndithathe le power ndikunikeze yona. Yabo, so even noNoah azange uNkulunkulu athathe ipower yakhe because of uNoah wanxila wanqunu wahlambalaza uNkulunkulu wenza zonke izinto ongazicinga. Hamba uyofunda uNoah ukuthi wenzani. Hamba uyofunda uNoah kumanje, uvula iBhayibheli ulipage nje ujonge indaba kaNoah. uNkulunkulu xa ikhethile uyazi vele kunabantu abangazukufuna, kunabantu abangazukuthanda, kunabantu disi. That's why noJesu azange bamthande bonke, but bagcina bemvuma bonke ukuthi lo hayi indodana kaNkulunkulu ke le. Kula khona umprofeti afike nje oSimba kubhidise khona. Yabo, kwathiwa lo indodana kaNkulunkulu le. So izinto zinjalo. Mina bafowethu hayi ndiyamthanda uNkulunkulu guys. Ndike ndive nje nizama ukuthi uNkulunkulu andihlangananga noNkulunkulu. Ndimthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngaphandle kwaNkulunkulu impilo yami ayikho. Ngaphandle kukaNkulunkulu nje impilo yami ayikho. So kude way uNkulunkulu endimthanda ngakhona, and I so wish ukuthi nomunye umuntu amthanda uNkulunkulu. Xa sikhuluma ngoNkulunkulu ke sikhuluma ngalo owadala amazulu nomhlaba. Sikhuluma ngoNkulunkulu okhokho bethu, owayekhuluma koSamsoni usakhuluma namanje. Xa kuthiwa kanti ispirit asifi, bazama ukuthina abanye abantu xa besithi ispirit asifi, inyama nje kuphela efayo. So ipower nifuna ukuthi ngagcina nje pha kuthiwa bobani koAbraham, koJesus, ingabikho ibe 2000 years ago.
ingabikho kule 2000 lesiyiphilayo ke years now. Kanti spirit kanti siphila njani kwabanye abantu. So uNkulunkulu guys bantu bebhengela niqinishe bafowethu. uNkulunkulu khona, uNkulunkulu ayikho into angayenziyo. Uyabona? So uNkulunkulu ufuna nje kuphela xa ubona ukuthi umthandazo wakhe ingathi awufikeleli bafowethu asifani singabantu. That's why mina nikhonze ukuthandaza. Yabona uma ungumuntu othethe izinto zenzeke usukuhlukile. That's why nikhonze nje ukuthandaza. Sondela kuba prophet. Akunamuntu ongajajwayo, akunamuntu ongathukwayo emhlabeni and nami kungeke ndithi angeke ngithukwe. Kumele vele ndithukwe. Kumele vele ndithestwe. Kumele even nawe uthestwe ngami ngenye imini. You understand? Kumele nawe uthestwe ngami ngenye imini. Cause intoni uNkulunkulu ufuna abantu abazomkholwa ngokwenyani owadala amazulu nomhlaba. Anikhulumi ngoNkulunkulu okuthuma aphinda ajike la. Anikhulumi ngoNkulunkulu okuthuma aphinda ajike. Thetha ngoNkulunkulu owadala amazulu nomhlaba. Kumele vele uthestwe. Because kunezinto endizibonayo ndingosimba ndiyi-1 but nisazilandela. I-test zininzi. Zininzi i-test. Ndiye ndizive naxa bezithetha abantu. Ndiyathetha nabapostoli, ndiyathetha nobishopi. Chola basiba ne-conversation nje very serious efonini. You understand ne? I-test zininzi. It's because of nguNkulunkulu esikhuluma ngaye. You understand? Kukhona ukuthi utheste ukuthi na ufumane ukuthi no. Usimba lento ayithetha nendlela zakhe akufani. nguNkulunkulu lo sithetha ngaye. As long uNkulunkulu ekhuluma, as long uNkulunkulu uNkulunkulu enikezile le power. You understand? So wena hlala kuNkulunkulu. Akusho ukuthi sonke sizohamba njengoJesu sofana noJesu. NoJesu bekuyindlela yakhe. Ingakho uJesu ebekhona ukurecognize ukuthi lo unepower njengoYohane. UJesu ebekhona ukurecognize ukuthi unepower anganibaptiza lona angenza kanje. Even though uJesu ebenepower yokugcoba umuntu ukuthi wena uzoba into ethile, wena uzoba into ethile. So siyathestwa kwenzuku ezi esiphila kuzo ngendlela ezininzi. But wena umsebenzi wakho hlala kuNkulunkulu. Mna as long everything endiyenzayo lisho nebhengela uqobo as long uNkulunkulu ekhona. Uthi umhlabelelo uthi khona lo mhlabelelo uthi abathi ngesitswana bathi andazi bathi ayo mathata modimo alitingi. As long into nento endiyenza uNkulunkulu ekhona kumkugqityiwe bafowethu. Hayi ukuthi mhlambi khona umuntu endimchasileyo ngichase indodana ilisango wena ungayitolika whatever uyitolikayo. You understand? Ungayitolika whatever uyitolikayo. Uma ngaba andithi kungenzeka ukuthi ngoba indodana ifike 2000 years ago, 3000 years ago bengubani before indodana. Ngoba elifini uhamba nabantu obonayo ukuthi uhamba nento phofu nokanye nabantu abakusupportayo noma mhlawumbe uhamba nabantu abahamba nawe. Hayi ukuthi indodana ihambi nami is because of andinabo mina ubufakazi obungako ngendodana mina kwelami side. But ngecreator buninzi kakhulu. Buninzi. That's why ndiye ndathi last year ndathi ku brother Enigma kukhulume uNkulunkulu la. Yebo. That's why ndiye ndasho ku brother Enigma ndathi kukhulume uNkulunkulu meqeda kwenzeka njengoba benishilo. Mina ndiba honest nje nomuntu into endiloko ndiyithetha. And meqeda kwenzeka exactly into ebendiyithetha.
exactly into ebendiyithetha. It's because of intoni ipower nayo, it's because of uNkulunkulu. Yabo. Doesn't that describe if ungaphindela kwivideo noma mhlawumbe udibane nayo? Doesn't that describe ukukhuluma kaNkulunkulu ukuthi kunjani? Ofishe kuyinto engeke icreate ngisho ngama satanist. Azamile amaninzi kaninzi, azamile. And affectwa nje ngumoya nje omnye umoya. Awungeni lulo omnye umoya. So bafowethu ngifuna ukubonga guys man. Ngifuna ukubonga kakhulu. Ibhangela nje lizobe lihlale nje phaka 1.2 kahle kahle ibhangela bekumele ukuthi liyakhuphuka ndintshela inyani iminwa yabona isandla nje iminwa ilingane bafowethu nasempilweni angesilingane elo nje liqiniso nje ngaphandle ukuthi uselfish kuyinyani njengeke ithweni uyabona kuyinyani engeke ithweni bafowethu umuntu nomuntu uphiwe ngendlela yakhe mina ndiyazi recognize iziphiwo ezabantu ngokuhlukahlukana ndiyakwazi usirecognize sindisibona ukuthi uyabona ke la kusuke kukhulunywa ngento ephilayo ke la kusuke kanje uyabona ne so umuntu uphiwe bafowethu ngendlela ehlukahlukene siphiwe ngendlela ezihlukahlukeneyo abanye bahamba bozithathela imost yabantu ngokuhlukahlukana kwezinto nje kuyinto eningi uyabona ne izinto nje zinjalo so inamba yami ke guys ithi 0649775263 mawusukuthi wena Simba ukhathele ukusebenzisa into ezininzi ngoba ezinye izinto zikubangelisa iminyama nje nesigcwaco yabona nje awukubheke mawusebenzisa umzekelo not ukuthi ndiyaxeka sikhulume nje iqiniso kwabantu abathanda ukumixa abantu abathatha ibhangela ndibaqonde nje ngqo yabona umzekelo uma usebenzisa imithi emininzi or mhlambi ube nemithi igcwale kwakho but imithi yakho ayisebenzisi ugcina kube nesimnyama kugcina kuba ngathi kunesilwane endlini ugcina nje kusindeka apha endlini uyasindeka kwi-everything oyenzayo it's because uhamba umix imithi uhamba ulanda imithi uyithatha uyibeke ngoba kuthiwa le mithi le izokunceda kanti amanye ama-spirit asuke edlulela mhlambi ngo-12 unilele abesethini abesehlala because of ezinduku nezimpande osuke uzibeke endlini yakho yabona kubalekile ukuthi indlu yakho ayike nje ingakho amandiya ahlala aqhumisa izinto endlini ezinuka kahle ukuyi-refresh ibe fresh indlu yakho ikibethwe ngumoya you understand so ikishaywe ngumoya ingaloko nje ufuhleke imithi ufuhleke izigubhu ufuhleke amaphondo ufuhleke yonke into ufake namabhangela uyamixa nje yonke into ukuthi hayi le moyikili yahluthisa uyafobela lisho na kuNkulunkulu na kuJesu uqobo kuyashiwo nje ukuthi hayi khona soza nemithwalo ngokemininzi kusho ukuthi nje wena yabona uzowisa iplane lisho nasebhanoyini nje awuhamba ufaka noba yintoni ibhanoyi le indizamshini you understand kubaliwe phakathi ama-kg amanga akekho umuntu osuke eAmerica umzekelo nama-truck wakhe namabhanoyi nama-what afake kwibhanoyi akekho manje umuntu ufuna ukugcwalisa xa iqeda abesezothi Simba ibhengela lakho alisebenzi ungathi ibhengela ndilisebenza ngendlela eyi-1 uzothe lakho intoni elenza ukuthi libe ngumahluko lingasebenzi kuwe ebantwini abaninzi kangaka uzothi wena ibhangela lisebenzi kuwe yabona so awukwazi bafowethu ukuthi abantu bangaze bancome like baninzi but wena nje uyi-1 just uyi-1 uvela uqhamuke so usithi ibhengela lisebenzi even nawe amahloni akakushayi because namahloni ufuna ube nalo uvalo yabo ufuna kube nalo uvalo nawe ucinga ukuthi xa nizoyibeka into ofuna nibheke indlela enizoyibeka ngayo xa uvela uqhamuke usithi hayi Simba lento yakho ayisebenzi le you understand so uvela uzibonisa ukuthi ukweliphi side kahle yabona
So but ndingasho ukuthi if ibhengela alenzi ngendlela ofuna ngayo ungandithindi ndithinde njengoSimba sikwazi ukuthi mhlambi into yakho siyihlole noma mhlambi siyiprofete noma mhlambi siyijonge ukuthi le singayenza njani uyabona. So sibonge kakhulu guys sabhekile phaya njengoba silanda uJune. I can't wait nje guys ngiloko nithetha ngoJune already thina eJoburg iwinter seyiqalile ukuthi iqala very early iwinter yaseJoburg iphinde iyophela kudala ngoba iwinter ukuthi ingaphela but uthola ukuthi sisalinde iLesotho ngoba umoya wakho ulenda uza ngapha lapha eJoburg. Andazi why iAmerica ifuna ukuthatha iLesotho nje bengayothatha iSwaziland naziya yabo. So bafowethu uNkulunkulu anibusisa ndibonge kakhulu ebantwini abakholwa kuSimba guys nabantu abathi sebewubonile umsebenzi kaSimba because lokho nishaya but ndizibuze nami ukuthi awu kahle kahle kanti kunobuhlanga or kufuneka abantu kwenziwe intoni ekufanele ukuthi ndiyenze because nami ndiyazama but ndiyeva ke kancane kancane abantu abanye bamane bevela ukuthi hayi Simba mina ndakubona so abanye bayafona into ezifana nezo because as prophet ndizikhiphela nini abafowethu andishami nje kuphela ukuthi andishami intombi ndinomfazi ndizikhiphela nini ukuthi nizibone. So abanye abantu bavele babe nesikhwele kakhulu uthola ukuthi esikhwele sakhe ngoku ugcina sebanobuhlanga kanti akudingeka ubuhlanga la uyabo. Mina xa nizoprofeta kumele nje kuphela umuntu amamele, you understand, because of ndilethe isiprofeto ebantwini. So guys ndifuna ukunitshela kuNkulunkulu ni safe. Uma ngabe uclose nomprofeti uzoba safe. We all know ukuthi indlela zethu zokusebenza senzovala azifani. We understand indlela zethu zokusebenza azifani. Mna njengoba nisisho nisithi mawusukuthi wena ufuna mhlawumbe kanye uxakekile awunamali, amanzi ndikusebenza mahala. Xa sisuke sithetha ngamanzi uzokhanyisa ngento sokuyikhanyisa. Xa sisuke sithetha ngamanzi andithethi mina ngokuthi xa nithi ndikusebenza mahala amanzi akasebenzi. Amanzi asebenza kakhulu. Yazi bafowethu ake senzeni izinto ezilula. Sikhulumeni nje nyana. Sikhatha anizuthetha ngezispice ezimixwayo mawuye emanzini or abathetha ngazo. Yabona xa begadla nje nyani xa kuthi usebenzisa amanzi begadla ikancinci. Akuye empophomeni kwesinye isikhathi. Uniphathele nje amaranda ayi7 uye empophomeni. Uyogeza phi empophomeni. Uyohlamba nje kuphela. Ufika uhlambe uthethe uthandaze. Ufika uthandaze khona. You understand? Ufika uthandaze empophomeni. Ukujonga ukuthi mawubuya into zakho azizokwenzeka na. Ungakhashwanga nje ngomprofeti. Kukhona ukuthi abanye abantu uthola ukuthi ugcina elala nesilwane. Isilwane siyamlala senza amanzi very powerful. Very very powerful. Kwesinye isikhathi uke nje uye emfuleni mekuthiwa uphuphi. Uyahambe emfuleni nje ozihambelayo owangakini nje. Ufike nje phaya uphathe noba ngo2 rand ufike unikele ngawo. Xa uqeda phaya uthathe udaka. Yabona udaka imad. Uthathe imad. Uzigcobe ngayo umzimba wonke, just imad nje kuphela udaka nje kuphela. Uzigcobe umzimba wonke ungamixanga lutho usemanzini. Uyathetha phaya usho ingxaki zakho usemanzini nje kuphela. Ukubheka ukuthi xa uphuma kulamanzi la akazubuyana lamaphupho wakho. Amanzi ayasebenza ngokusezingeni. You understand? Ngokusezingeni. So mna izinto ezininzi xa ndizenza ndizenzele emanzini. Njengokulahla izilwane nezinye. So
It's just abantu umuntu ukholwa kwesinye isikhathi ukuthi indiye emntwini okanye ithishi okanye mhlamba ndazi ukuthi umuntu akafundisekanga kahle like andiyazi but amanzi nje ayasebenza guys, ayasebenza. Andisho ukuthi amanzi mhlambi mawusuka uthi uyofuna imali kwathini gambling khonapho suke ke thina sesikuvusela ke into esemanzini ke sithi ake sikubonise something. Siyabonga kakhulu guys.